Kumsiban ta ka jing petang benok senyang syaki long yeng ki badan hapadang ka jingdok jingkerdo haka arfo hunyo trek leber araja arfsanu MLA ka Mawhati constituency uba Charles Marngar haka sien ka baar ula yo ban IT no ya ka yeng thamai ka bola dap mang tingka na ka tulop jong u syaka wei ka long yeng ka badan haka snong Siau Riboy district yakani ka yeng u MLA ula IT syaka kong Imelda Nongrum baruba Clement Lingdo ki badai ki sikurem bat ki badan saungot ki khon haringkat ka jing dan lang utemen basan bi shilla uba kam lapang dang ba snong ke Siau na lor kiwe de. Hadin ka jiyok pediang ikan nga yeng ki sijur ki ladap da ka jing sngo kemen ka ba kraw bat ka bala penlong ru ya ka keme bakan jau umman. Kulay sibun ya pi ba MLA ba pila ayang akum yang agak dukar li sampai terkadi dengan yuk ekleyo. Kulay ya kita don mentah bentuk senyang berkoi ya kena yung buat ada kimdan langru. To ublay unang terku yaki kam ki jam ki bagi kerai. Ublay ya piro rambai senang belapan yaki nega kam. To ublay unang terku ya pi. Pengam dan isu tentang tahi kulai biru MLA berpihak ino senyang nga kulai sibun kulai sehajar Haba jing kran u MLA ulaong bahadin ka jing sngo ka jing ka bakitai ka long yeng ka man sngo la ban hun tang na ka bayo sngo klam da ai jing kersani ki bat ban tai pat da ka yeng ka bathamai na ka tulop jong u nalor ka ni kinong song snong kilai sim bantaru ban no senyang katu ka neteli ki tiar yeng syakani ka long yeng kajing penulong ya kajing thok sniu kamdei kabami tang nangai kadai kajing pasiau akadonot kajonga kabangadei ban le ei kabor kabangangala kum usakri barit ubaki pai pa kila ibet nang ne napo Mawhati constituency kadai kaying kabaar kabanga ngayo on Krishna akan ikisnam peladap ngayo ban pli kawai hangte po liar bang makan gade kaying kabaar kajing snai gade kaying ngam de ban shim ya kaburam halati gade ban ai kaburam nangkong yublay ubala Krishan bat pli kalat kaltianga ya klem penmang na kono kaskin ikade kaying Nrai nagatulop kabanga ngayo ikan show kendiat konsert bangayo banyarap untuk senai kini yang dijokti mendai tagatan nrai kidon ru ki perlok ki bedon senda banga ki bomju ino yang ki paranong ya trai nong ya kersan ki nong ya lam hapo ke konstituensi ki baya aiman simlam da kaba ya sei sipia sitengka bani kersan lam bat kane ka jing ai kane ka ying na kamata jong phi nganget laga de ka ying ka baret kan long ka jing ka khu yi thi ngayu i ka jing long jing man jong ka ying ka jong phi aga borong ba snong lopha ka dor sanga takta i ka jing mot jong perkhat bat ikam sim jonga bangade banyarap bat puchna ikane ka ying ka jong phi dengan sukaman hado kata-kata bagati kesengi ka bakaman nagamanta jonga bangayo on pendam but ngamdon sibun man keren dai nadu kata kesengi kong Imelda bat iba Clement kade kayi kajuti kabat hinyo ban syam bansa kan light now slap nakal air na kajinsit bat nadu kata kesengi pilong trai kani kayi piyo ban penon kam ya ka nang nisa kemat mapi bagi kon gigi jokti dengan tentang gawai banong bat kata kalong ba to ublay nong kerkuyu tikong ba ikon gigi jokti wadu jingkerman ublay uba pipi syakri ublay uba pipi mane uyu i kejing tengkam ke jokti nong ruai syaman simu ong ba ngan om kerdu me medon rekat banget Pinom kerdu namar bau belai udah dekat bat kejing im kejokti.
Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya